Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerim. Bu UA TV. Studiyada Ukrayna haberleri. Bugün avgustның 2-si çarşamba günü. Kırım tatarlarının evlerinde tintuvlar devam etti. Bugün işgal etilgen Kırım'da sabah saat 6'larda Kırım tatarı Mamet Kurkçı'nın evinde tintuv geçirildi. Bundan son onu yerli Rovdege getirdiler. Bunu öz Facebook sayfasında Kırım tatarı Milli Meclisi reisinin muavini Neriman Cilalov bildiriyor. Onun sözlerine göre Kırım tatar faalleri kanunsuz tintuvның sebeplerini öğreniyor. Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti Rusiya derecelerinin emri ile anti-Ukrayn makalelerini derc etken bloger jurnalistni devlet hainliginde şekligeni hakkında ilan etti. Hizmette deyler ki o Ukrayna haber tehlikesine zarar getirip hareket eteydi. SBU malumatına göre yazılgan anti-Ukrayn malumatlarının Rusiyada ve Ukrayna'nın vaktınca işgal etilgen teritoriyalarında kaydetilgen 6 internet saytında derc eteydiler. Geçirilgen tintuv vaktında muelifte Rusya kuratorları ile yazışıv delillerinin kompüter texnikasını tapkanlar. Bunun ile Rusya Federasyasının devlet haber agentlikleri ile sımarlangan makalelerinin yazıluvına tizilgen anlaşmalarının kopyaları alındı. Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet katibi Rex Tillerson Ukrayna sharqında ziddiyetinin aletilmesi meselesinde teraqqiyatının olacağına umut etti ve Norman formatının tarafları ateş toxtatuvi hakkında anlaşıp olacağına düşünüyor. Bunu Tillerson Washington'da geçirilgen briefing devamında bildirdi. Devlet katibi kaydetkeni gibi Ukrayna boyunca Amerika Qo'shma Shtatlarının maxsus temsilcisi Kurt Volker pek tecrübeli diplomat ve regionda vaziyetni pek yaxshi biladi. Tillersonның aytgani gibi Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet departamenti Ukrayna ve Rusiya yolbaşçılığının faal işbirlik kurulacağını umut etti. Öz növbetinde Ştatlar Moskvaga nisbeten öz mevamını deniştirmey. Rex Tillerson cezalarının tek Kreml tarafından Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesi şaraitlerinde toxtatılması mümkün olacağını kayıt etti. Kırım tatarlarının yetekçilerinden biri Ahtem Çiygoz'ның işi boyunca mahkeme tədqiqatı sonuna yetken. Bunu advokat Nikolay Polozov bildirdi. Münakaşalarının avgustның 7'sinde geçirilmesi planlaştırılan. Hatırlatam, meclis reisinin muavinini 2015 senesi yanvar ayında tutup aldılar. Onu 2014 senesi fevral 26'sında Kırım parlamenti yanında kütlevi nizamsızlıkның teşkil etkeninde qabatlaylar. O vakit Ukrayna failleri ve Rusya tarafdarları arasında çatışmalar yüz verdi. Так званий суд, який зараз відбувається в Криму, він є неправомірним. O sahte mahkeme kanunsuzdur. Çünkü Ukrayna vatandaşını Ukrayna'da olup geçken adiseler için mahkemeye eteler. Putin'nin bile fikrine göre 2014 senesi fevral 26'sı. Bu konu şimdiki Rusya'da da Kırım üzerinde Ukrayna kanuniyetinin vakti olarak tanıylar. Onların fikrine göre Kırım'ın sahte referandumdan son nezaret eteler. Ama hepsi bir. Ukrayna vatandaşını Ukrayna'da olup geçken vakayalar için mahkemeye eteler. Ukrayna sınırcıları Beliz bayrağı altında yürgen gemini toxtattı. Yasakka bakmadan gemi endi bir kaç kere işgal etilgen Kırım limanlarına kirgen edi. Bunu Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti bildiriyor. San Porfirios gemisinin sınır bekçileri bunu Ukrayna suvlarına toxtattı. Romaniyadan Yunanistan'a keteydi. Nizam koruyucularını şaşmalatmak için geminin bayrağı ve serlevasını deniştirdiler. Fakat yolunu unikal identifikasyonlarının vasıtasıyla takip ettiler. Gemide tapılgan vesikalarga binaen San Porfirios işgal etilgen Ukrayna yarımadasının kapalı limanlarına kireydi. Kapitanın yardımcılarından biri Kırım limanlarına gemini 2 kere kirsetken çetel vatandaşına memleket kirişi 3 yılga yasak etildi. İşni prokuraturaga yolladılar.
Бу сене Русияның Суриядеки телефлері баяғы артты. Reuters білдіргені кебі сене башындан 40 инсан әлі олды. Бұның елі Арби компаниясының әвелки 15 айы ішінде Русия Федерациясы 36 Арбиеве үжіретлі аскераны жойды. Агентлікі сабатларыны вефат еткенлерінің яқынлары ве туғанларының айтқанларына эсасланып тізді. Бұнда андағайры ерлі кемиетлерінің мәлуматына эсасланды. Бұның елі қайдетіл Генеке бұл ған мәлуматларны там олмамасы мүмкін. Чүнке Башар Асад режимі тарафындан женкілешкен Русия бүліклерінің командалары вефат еткенлерінің туғанлары ве достларыны индемеге мечбур еті. Бұны олар Ройтерске алып сүретте айты. Бұның елі агентлікінің соратуыны Русия Федерациясының мұдафа назерлігі Кремльде көрмемізілікке оралар. Ресми мәлуматқа көрем, Русияда ве Сурияда 10 инсан иләк олды. Украина Русияге низбетін лиманларының зияны себебінден даваны азарлай. Русия тарафындан көпірнің құручылығы үшін Керич Еникаль каналындан гемелер әрекетінің сынырланғаны себебінден. Украина инфраструктура назерінің муавины Юрий Лавренюк айтқаны кебі, Русия Федерациясының әрекетлеріне махкемеде итираз білдірілежек. Чүнке оларның нәтижесінде Украин лиманларына зиян кетірілер. Бұл себептен Мариуполь ве Бердянск тijari лиманларының зиян мեղдарына әнді саялар. Қайдетмек керек ке Русия нақлият назерлігі каналдан август-сентябрь айлары арасында 23 күнде гемелер әрекетінің сынырлайжақ ола. Бұл вақытта Керич көпірінің кемерлерінің ерлештірежек олалар. Оның құручылығы БМТ-ның Дениз ақы бойынша бейіннамесінің ве бір sıra дегер халқара талапларының бұзылуынен алып барала. Бұның елі Русия объектінің құручылығының Украинанен ұғынлаштырмады. Авропа Яйынлав бірлігі Евровидение регламентінің деніштірді. Ер ярышының тешкілетчілері шу жүмледен иштиракчы мемлекетлерден қабул етежек мемлекетке кіріші ясақ ұлған темсілжілеріні жедвелерге кірсет мемек чағыра. Бұның еле милли яйынлайчыларының тарафындан азырлық мұдетлері бозылса, ярышның кечірілмесі дегер мемлекетке кече білежек. Қайделерінің деніштірілмесіне Русия иштиракчысы Юлия Самойлова еле олған зидие себеп oldu. Украина кіріші ясақ етілмесі себебінден Киевде кечірілген ярышта иштирак етіп оламады. Кіріші Қырымға қануниетінің бозылығы еле барғаны үшін ясақланылды. 7 километр ве 10 сынав пайтахта Be More Human уникаль тақым чаповның концепциясы тақдим етілді. Умуми нәтижеге йөнелген иш ве шахси шүбелер әлі күреш. Месафені тек бойлеже кечмеге мүмкін дей тәшкілетчілер. Иштиракчылар үшін насыл бір сынавларының азырланылғаны айтмайлар. Ама ишандырғанлары кебі оларыны азырлық севесіне бақмадан әркес кече білер. Шының үшін істегенлеріні сентябрь 16-сында ярышларға қошылмаға чағаралар. Умумен қарарнен экибин иштиракчыны ядам 6 инсанын иштирагы еле 300 тақымны топламаға планлаштыралар. Бір аптадан сон умуми идманлар башланacak. Бірінші сынывларының презентацияда енді кечірділер. Планка межгулиетінде ән себатлы сойлары онда қатырып, sonra махсус бақшышларының әлде етті. Випробування будуть зовсім різні. Sınavlar çeşit olacak. Beden, içtimai meşguliyetlerden ibaret olacaklar. Her bir insanın içtimai mesuliyetine bağlı. Çünkü esas maksat şahısının fiziki, içtimai ve manevi inkişafıdır. Bu gibi meşguliyetler çerçevesinde bütün bu üç kısmını birleştirecekmiz. Бегаю больше гонки с препятствиями. Bir More Human кибі ярышларында иштирак етем. Эсасен амматта кымеркенында дегіл. Озум чапам. Жума эртесі күні Полонияда портын рейс 21 километрны тешкел етті. Мана дойгуларны бағышлай. Инкишаф етмек, муккемелешмек, өз қорқуларымнен күрешмек. Ичімде гизли истиқбалерны тапмаға имкан бере. Hürmetli seyirciler, бұдағыға бұл соңғы хабарымыз еді. Дада-чо хабарларны сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. Ұзын-ұзыны қорчалыңыз, UATV еле олыңыз, сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде.